Kod Željka sam bio na rođendanu, on to slavi kao da je mnogo važan i veliki dan, što valjda tako stari ljudi ne bi trebalo da rade. Sad će se naljuti, pošto mu je to valjda najteža uvreda, a on od mene 4 godine stariji, to znate. Nije on mlađi, on izgleda mlađi 10 godina, ali je stariji. Bio sam na rođendanu kod njega i onda sam ugledao, video sam da mu je jedan od gostiju bio direktor Nove S. Sačekao sam kao pristojan čovek 10 minuta i znajući da ti ljudi svakoga dana vode kampanju da smo ubice, kako treba da se obračunaju i sa mojom decom i sa svim drugim, ja sam napustio taj skup posle 10 minuta, a onda sam shvatio da to prosto nije fair prema domaćinu i da i kao predsjednik Srbije moram da pokažem više stepen tolerancije i veće razumevanje za one koji ne prolaze kroz to.